Menya byinshi utari uzi kuri Zone 51, agace k'ibanga mu isi. Iyi si dutuye igizwe n'amabanga menshi ahishwe, amayobera atandukanye ku mpamvu zinyuranye n'inyungu ibihugu bitandukanye bibifitemo cyangwa se abantu ku giti cyabo. Uyu munsi turagaruka ku gace k'ibanga ka gisirikare Zone 51 cyangwa Area 51. Zone 51 ni agace kavugwaho byinshi, amayobera ku bihabera, amabanga ahanitse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habitse, ikoranabuhanga rihambaye bivuga ko ryazanywe n'ibivejuru aliens. Ibi ndetse n'ibindi byinshi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Iyi ni Get Up TV, njye Dijabo Divin Paracre. Aka gace gafite amazina menshi anyuranye, harimo Paradise Ranch, Dreamland, Groom Lake, Air Force Flight Test n'andi atandukanye, ariko irizwi cyane ni Zone 51, Area 51. Iherereye muri Amerika ku birometero 190 by'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Los Angeles mu butayu bwa Nevada. Nubwo aka gace kagizwe n'imisozi, ibibaya n'ibindi, igitangaje ni uko ku ikarita nta kintu na kimwe kigaragaza ibihari. Muri aka gace k'ubuso bungana n'ubw'igihugu cy'Ubusuwisi, ni ukuvuga kilometero kare 41,245, ibikorwa byose bya muntu byarahavanywe. Ni agace k'ibanga. Nk'uko ikinyamakuru Paranormal kibitangaza, aka gace kaba karashyizweho na Truman, wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1950. Izina Zone 51 rikomoka ku kuba aka gace ka gisirikare karashyizweho muri iyo myaka ya za 50. Aka gace ka gisirikare kashyizweho ngo hajye hasuzumirwa intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye bikoranye ubuhanga buhanitse mu ibanga rihambaye. Zone 51 yubatswe hafi y'ikiyaga cya Kamye, kakaba ariko gace kasuzumuyemo indege zihambaye mu butasi zo mu bwoko bwa U2 zaje gukurikizwa n'izindi kabuhariwe za A12 zaje guhindurirwa izina zitwa SR-71 cyangwa Blackbird. Nubwo izi ndege za A12 bigaragara ko zikoranye ubuhanga buhanitse, kuko zitajya zibonwa n'ibyuma bigenzura indege mu kirere radar, zikagendera ku muvuduko uhanitse no ku butumburuke bwo hejuru cyane, mu myaka y'1957 inyungu yo kuzikora yari yararangiye. Maze tariki 30 Mutarama umwaka w'1960, ikigo gishinzwe ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA gitanga uburenganzira bwo gukora 12 muri zo. Ikoranabuhanga rihambaye ryo muri iriya myaka izi ndege ryakoranywe niryo ryatumye abashakashatsi benshi bahamya ko iriya koranabuhanga ryaba rituruka ku bivejuru bivuga ko babikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imirimo yose ikaba ikorerwa muri Zone 51, kuko ubwenge bwa muntu butari guhita bugera ku ikoranabuhanga rimeze kuriya. Mu rwego rwo gukomeza kubika ibanga ry'aka gace, urwego rw'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere US Air Force rwakunze guhakana ko Zone 51 ibaho, ariko satelite icyahoze ari Leta y'Abasoviyete yafotoye aka gace mu mwaka w'1988, maze bwa mbere abaturage b'Amerika nabo babasha kubona ishusho y'aka gace k'ibanga. Amakarita yemewe agaragaza aka gace k'ibanga nk'ikirombe kitagikoreshwa cyangwa se nk'ahantu hatemerewe kugendwa n'indege. Gusa iyo ukoresheje serivisi yerekana amakarita Google Map, ubasha kubona aka gace neza. Nubwo ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwakomeje guhakana ko aka gace kabaho, muri 2013 urwego rw'ubutasi CIA rwemeje ko Zone 51 ibaho ndetse ko iherereye muri Nevada nk'uko byakunze kuvugwa. Gusa amakuru yashyizwe hanze ntagaragaza byinshi ku byavuzwe kuri aka gace, harimo no kuba haba aliens. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Amerika Air Force cyo gitangaza ko kariya gace kifashishwa mu kwasuzumira ikoranabuhanga rigezweho ry'ibikoresho by'ubwirinzi bikoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahakorera yaba abasirikare cyangwa abasivile babanza kurahira indahiro yo kutazigera bamena ibanga. Iyo uramutse ubirenzeho ushobora gukatirwa igihano cyo gufunga imyaka igera kuri 20. Mu rwego rwo kugira ibanga ibihakorerwa, inyubako zaho nta madirishya zigira, kugira ngo hatagira ureba ibitamureba. Bisubiremo neza, nta madirishya zigira kugira ngo hatagira ureba ibitamureba. Amakuru avuga ko iyo bagiye gusuzuma indege, abakozi bitareba baguma imbere mu mazu kugeza igihe isuzuma rirangiriye, indege igasubizwa guparikwa. Ni agace karindwa cyane. Agaciro k'ibihakorerwa cyangwa amabanga hahishwe agaragaza n'uburyo aka gace karindwa.
nta muntu wemerewe kurenga mu birometero 40 by'umuzenguruko wa zone sekanteye, kandi ikirere cyaho kigenzurwa n'ibyuma bya radar. Hagize ugerageza kwinjira muri iki kirere, indege zo mu bwoko bwa F-16 ndetse n'akajugujugu z'intambara za gisirikare zihita zimenyesha ko mu gihe urenze ku mabwiriza aba yanditse, abaharinda bashobora no kugukoresha intwaro zica. Igice kinini kiri mu butaka. Urebeye zone sekanteye mu ndege ubona ari agace katari kanini, ariko umubare munini w'abakozi bajyanwayo buri munsi niwo watumye abashakashatsi bemeza ko aka gace kagizwe n'igice kinini cyo mu butaka, ndetse imirimo myinshi ikaba ariho ikorerwa. Abakozi bagera mu magana burizwa indege buri munsi bakuwe ku kibuga mpuzamahanga cya McCarran muri Las Vegas bakajyanwa muri zone sekanteye, batwawe mu ndege zo mu bwoko bwa Boeing 737 cyangwa Boeing 727. Ibi ngo bikorwa inshuro zigera ku 10 ku munsi. Iyo iyi ndege igeze mu kirere cya zone sekanteye, ikoresha ijambo Janet rikurikiwe n'imibare 3 kugira ngo igaragaze ko ari imwe mu zemerewe kwinjira muri icyo kirere. Ibi hejuru bihavugwa. Mbere gato yo kwitaba Imana, Bushman Boyd yafashe amashusho asobanura ko yabashije kubona ibikorwa by'ibanga bikorerwa mu gace ka zone sekanteye. Uyu mushakashatsi yahoze akora mu kigo cya Lockheed Martin, kimwe mu bihambaye ku isi mu bigendanye no gukora indege kabuhariwe, ibisasu byo mu bwoko bwa misile, ubwirinzi buhanitse n'izindi gahunda zigendanye n'ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru. Iki kigo kandi gikorana n'igisirikare cya Amerika mu rwego rwo kugikorera intwaro n'ubundi bwirinzi. Mu buhamya bwe, Bushman yagize ati, "Dufite abanyamerika biga ku buhanga bw'ibivejuru amasaha 24 kuri 24." Uyu mugabo ahamya ko muri zone sekanteye higirwa ikoranabuhanga rihanitse ry'ibivejuru. Boyd kandi muri aya mashusho agaragara afite ishusho ya alien, yemeza ko ashobora kuba yarafotowe n'ibikoresho by'igisirikare cya Amerika. Uyu mugabo kandi ahamya ko aliens ziri mu bwoko bubiri, harimo izitwa cowboys ngo zikunda gusabana n'abantu. Ibi hejuru bivugwa muri zone sekanteye bihera ku mateka y'ibyabaye mu majyaruguru y'agace ka Roswell muri New Mexico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe muri aka gace haguye ikintu kitazwi icyo ari cyo, hari mu cyumweru cya mbere cya Nyakanga mu mwaka w'1917. Indege zigendera ku butumburuke buhanitse zikoreshwa na Amerika ijya kuneka ibindi bihugu. Indege yo mu bwoko bwa SR-71 ishobora kugurukira ku butumburuke bwa kilometero 27 igendera ku muvuduko w'ikilometero 3700 ku isaha imwe. Izi ndege kabuhariwe nizo zivuga ko zikorerwa muri zone sekanteye. Nubwo umushinga witwa Aurora usa n'uwahagaritswe, ariko byari biteganyijwe ko hakorwa indi ndege isimbura SR-71 yaba yikubye kabiri mu muvuduko, kuko yajya igendera ku birometero 2400 ku isaha imwe. Muri aka gace gakorerwamo ibikoresho by'ibanga bya gisirikare, kuba hapimirwa ibitwaro bya kirimbuzi, kuba haba cyangwa hataba ibivejuru byo mu bwoko bwa aliens byifashishwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga rihanitse n'ibindi byinshi, ni ibivuga kuri zone sekanteye. Gusa gihamya zifatika z'ibivugwa ziracyakomeje kubura ngo hemezwe koko ibihakorerwa. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta kabura imvano. Kuba aka gace karabanje guhakanwa na leta ya Amerika imyaka igera kuri 63, ibihabera ntibishyirwe ku mugaragaro. Nta ndege yemerewe kuhagenda, uburinzi buhanitse ni bimwe mu byo umuntu yaheraho yemeza ko ibihakorerwa byose bifite agaciro gahambaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ndetse idashaka ko hari umenya ibihakorerwa kugeza no ku baturage bayo. Iyi ni Getor TV. Nge ndi Jabo Divin Paragré. Hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wakinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Facebook ni Getor Rwanda, Instagram ni Getor Rwanda, cyangwa ukanyandikira kuri email yanjye ni divinjabo@gmail.com. Murakoze.